Amasua, Malulia, Margelia, Mataratanchipa, Juanquich, que voy a comprar una que no te echa de Ari Marinin, Chignis, Jampron, el chico, con un viernes, chunga, pusajnio, marzuquilla, chunga, pusajnio, marzuquilla, rico, que alguna panichale, con anteriores canchis, son horas, chunga, patachainin, para que le compren una chunga. Patachainim-pe. Aujegona palegona. Gonangrique. Jarapuchari marjanchik chay namantariga partidos políticos jamanchanaga. Janyavincharjanchik maigin partido conam jiparon, maigin partido conam che carrera política en jampikachkan, picona, maiconam chay gonatariki. Jawaita monaspaja jaina punchao. Arimas hanchik tariko ajuyagon pelegona jawari naik ya jaina pucharimas hanchikta chana konan willakuikunami yaykuykurasunchikña apurallaman untaqallarepi rimakuykudaykichik taytachik pasutinpi bien ojillegona palegona kay nisas chakuykunawan ariki kay programanchikta hallarisonchik kay yunkapi rico ojillegona palegona kay yunkapi suboficial de policía wañurachinman kasqa ariki warmi challanta manaña rika aguantanakurqañachu y maya kay pasakurqapa rika manaña aguantanakuspa mejor riki wañurachisqa rika paypa como policía kasqanrayku kancha armamento de reglamento nisqan rika chay que llaqtarnata defendiwananchipaqmi pero chay armantes utilizaykunki warmi challanta wañuy kachinanpaq y chayna kachkanki malos policías malos efectivos ojillegona palegona chaymi que según análisis un diagnóstico casi más de 80% policíakuna kanku psicópatas kayna runakuna fácil tapitapas maytapas wañuy karachinman mana manchakuyniyoq mana penqakuyniyoq mana uyampi yawarniyoq ojillegona palegona según fuentes policiales y la policía okumanta lluqsirimun kay yunkalawmanta kay distrito de Quimbiri nisqanpi kay sachakuy pasakoron kay wiraqucha riki vacacionninpi riki lluqsimusqa rika vacacionninpi lluqsimusqa Korea vacacionnikipi nispaniptin riki lluqsimusqa chaysi riki ojillegona palegona wañurachisqa warmi challanta balawan ina kikinpa balanwan chay feminicidio seguido de suicidio chay balearospapas warmichan balearon hinaspapas kikin balearukuntaq chaynata ninwan ojillegona palegona ari chay pasakurunman rikarqa hayna punchaw ojillegona palegona kay vicinunchikuna Yaután nisqanlawpi provincia de Casma región Ancash chaypi ojillegona palegona yachanmanku Rosales Montes María Elena 29 años payta tararon kiriki baleasqata riki chayñataq parejamtapas riki wañusqata oficial de primera René Flores Reyes 29 años paypas chay hina balayanwantaq wañurachikusqa hina makinpi tarinko arma challanta ojillegona palegona chaysi más o menos 21 horas con 50 minutos, o sea 9:50 minutos nisqanta chay pasarukunman karqa riki avenida Casma Girón comercio frente mercado de Yaután nisqanlawpi ri kayna llaki willakuykuna riki chayrimun awqichalay pani chalay testigokuna riki nin uyarisqaku riki bala tuqyasqanta y arispanku tarikunku riki wañusqata ojillegona palegona callipi kaytaq ruwanakusqaku mana ni wasipipaschu kay suboficial Flores Reyes pay riki kay yunkalawpi llamkapakuq rikaw yunkalawpi y kay Casma llaqtayuq kasqa rikaw wak Ancashino runa kasqa rikaw ojillegona panchilaykuna
Chayantaq manam kay Jali warma más riqsisqa como Jali warma kunanja wasi mikuna mana wawqillaykuna pallaykuna susiganchu kay sasachakuy pata sasachakuy primero queja karqa caballo aychakuna mikuchisqanmanta queja karqa diversas intoxicaciones queja karqa orejukuna chay enlatados o conservas nisqankuna entregasqanta y kunan ñataq intoxicación masiva kay intoxicación masiva mana primera vez yo pero kunan kaqlla apakurun wawqillaykuna pallaykuna grave emergencia en la institución educativa Ramón Castilla 8825 de Cuysho Chimbote Ancash lawpi chay pasarukusqa wawqillaykuna panchallaykuna chunkantin warmakuna wawqillaykuna pallaykuna chunkantin warmakuna tarikusqaku chay severa intoxicación nisqanwan paykuna riki mikurqaku chay desayuno escolar del programa estatal de wasi mikuna ex Jali warma chay si manaña ni chay hospital pikasqañachu ni kamillakunapas kay warmakuna atendinankupaq chayñataq personal policial personal médico de la policía niskani personal médico de la posta paykuna riki nisqaku hospitalman apaychik hospital la Caleta Chimbote manam kaypiqa atendikikumanchu manam ni kamapas kanñachu nispa wawqillaykuna pallaykuna chay warmakuna riki wiksa nanaywan tarikullanmanku kasqa chaynallataq millakuywan chaynallataq sunqu muyuwan paykuna mikurullasqaku simplemente tantata runtuyuqta lechiyuqta chayllata tanta runtu leche runtupiqa manachusmi problema kanmanchu porque runtuqa wallpamanta rikaw lechepi chiki karun chay problema utaq tantapi rika wawqillaykuna pallaykuna sichum kanman karqa o kay situación aislada nisqan o sea nisunchik ya por casualidad chaymi situación aislada chayqa huklla o iskayllachi kanman rikaw pero iskaypis demasiado huklla rikaw nisun riki wasinpichik imatapas mikuramurqa chayraq kaypis enteron pero tusinanpi chay microspalla unquyta qallakuykunku entonces algo pasa imay pasakuchkan chay mikuykunan wawqillaykuna pallaykuna chay pediatría o personal de pediatría o médico pediatra paykuna riki wawqillaykuna panillaykuna chay sueros nisqankunata churayta qallashqaku chayñataq riki chay estabilización nisqanta rurayta qallaykullasqaku wawqillaykuna pallaykuna qayna puncha sueromanta rimarqanchik ojalá ama churunmankuchu chay suero veneno sueropis kachkantaq farmaciakunapi hospitalkunapi según tayta mamapa willakusqanman hina chunka suqtayuq warmakunatas hospitalman apasqaku hospital e salud chayñataq wakiqkuna hina chay posta Cuysho nisqanpi tarikullanmanku kasqa principalmente mas wakchankuna qurqichaykunaqa hospitalman riki aparullasqaku chaysi autoridadkuna como UGEL mana imatapas rimarinraqchu kay mikuymanta imaymanta chaymanta chay mikuyta rantirqaku riki wawqillaykuna pallaykuna pero ichaqa niriki chay intoxicación nisqanqa pasakurun chay productukuna riki kasqa mana allinña chaynapi chay riki tayta mamakuna mañachkanku kachunya sumaqta huchakuykuspa imaynanpis hayk'aynampis warmayku unqurun anchay willaykuayniykun nispa rikaw
Ugel nisqanta mañachkanku. Paykuna pertenecisqa Ugel Santa nisqanman marikao. Hinaspan chay mana allin mikuy hukninta rantikuqninta paykuna riki pagachichunku nispa. Chaynapi ichallapas wakiq colegiokunapi warmakunata salvarullaswanraq porque sichun chay mikuy mana allin kachki naspa huk law colegiokunapipas mikuy imachkankupas. Amataq chay lotes contaminados nisqanta riki chaskinmankuñachu riki chayna kasupiqa. Naspa nichkankutaq kachunya chay medidas nisqankuna. Chaynapi ama kayna sachakuy pasakunanpaq nispa riku awqillaykuna pallaykuna rimarillanku. Kajay wawqillaykuna pallaykuna chay warmakunata apallachkanku postaman hospitalman. Claro, pues, claro, la mamá le reclama. Vamos a donde señora, bueno, señora. Corre ya pachkanku ya warmakunata. Como que llevas a llevar a la mamá también. Están llevando este niño, mire. Desayuno, ¿a qué horas así el desayuno? No contestan con mucho porque apurado me correzcan. Claro, es vida, pues vida. Como hay tarica, que la bicha con una guanta, tarica, está, ya, pues estamos ya. Llévalo. Un niño de 5 años. Ahí está otra vez. A ver, Hokpas Kachkan video, Chaitapas Java Regulación, ya que tenemos varios videos, creo. Que hay Puririchkan Ariki, Waujillaykuna, Panchalaykuna. A ver, Hokninta Jarsunchik, Chaikajlacho, Hukcho, a ver. Javachaykusunya. No, esos son otros videos. Taxi con una película pachcanga, ¿no? Ahí está. Escuela Mampasanco, escuela. Ah, ahí estamos con una prompa, vamos a ver, Carro, Serenazgo, Ceja y Cachín. Ahí tenemos otros videos, a ver qué. Ahí está. Estrella del Sur, leche enriquecida. Ahí que hay tantas kachkan bolsa chapi abajo, tantas bolsa chapi. Y matan, cae en la bolsa chapi hay tanta tari que junco que hago armaconama. Ahí está la leche Estrella del Sur, wak leches que chay veneno kachkanman. O sea, contaminado, simplemente contaminado. Contaminado tinchkanchi veneno, ¿no es para Chay warmacona, atende chicuchkanko, cae maquinco, malio suero, tina pausa, cuericao. Machay desideración nishan pasa corona. Ahí está. Ahí está. Son fuentes oficiales o palegona. Y más kachkan video con la más o palegona. Chaymi wakej kona, wakej orona kona ni son chico palegona. Nichkanko. Amaña chay warmakuna hali warma mikunanta dejaychikñachu. Amaña. Taytamakuna ama warmaykichikta dejaychikchu chay mikunanta. Wasipi saksaypaqta tumaykachik diseyanota. Chayna allin tomasqataña mandaychik. Yanqañata chayna colegiopi chay mikuyta mikuruspa wañu imarapusunkichikman. Chayna rimaykunaña kachku awqillaykuna pallaykuna kay redes sociales.
nisqampi. Bien, ya qankuna ñariki kaykunata qhawarichi wawqillaykuna pallaykuna, porque kay qhaliwarma yaqa llapan instituciones educativas nisqankunapimi kaw. Y kaynakuna pasakunapaq riki llakichiwanchik lliwta riki wawqillaykuna pallaykuna manam waquillantachu. A ver, ¿qué dice gobierno? Sí, con problema de qhaliwarma. Chay empresakuna hinalla kayna mana allin productokunata rantikuchkan warmanchikuna. Puntata caballo aychata kunanñataq hacha mikuyta, porque hacha mikuychik wawqillaykuna chaychik intoxicakurunqa, porque mana chayqa allin mikuyqa tinquchu kaynakuna pasakuchkanman riki. Más información, más información kay programa llanchikpi. Ministerio Público ningreke imaynanpis intervenikuchka o investigaykuchkan kay Fuerza Popular nisqanta chayñataq País para Todos nisqanta. Yachqanchik hina riki kay Ministerio Público Poder Judicial nisqan kay Partido de Antauro nisqanta chinkarachinko rikaw, chinkarachinko. Aunque unaycha chay proceso karqa, pero hayninpalla mikaw notificaykunku Jurado Nacional de Eleccionesman y chaypi ña sutinta burraykullankuña. Y chaypi mana pipas rimarirqachu favorninpi, claro karqa huk iskay políticos de la derecha allin qarikuna huk iskay chaylla defenderqaku rikaw. Amaya chaynaychikchu ganaspa ganaruychik en la cancha, pues, nispararika, en la elección punchaya ganaspa ganaruychik chinkarachichik, porque no mana pasangachu en aspaja anulasakanga chinkanga. Pero amaya kay carrera política nisqanpiqa nispa iskay rimarqaku. Como chinkarachinko chay partido tenaptin chay partidopi kaqkuna denunciaykuron kay Fuerza Popular y País para Todos nisqanta manami que partido antaurulachu chayna situación pekachka, sino que hay partido kunapas chayna situación pekachka. Por lo tanto, si hecho un partido antauruta chinkarachinko y también imaynapitaq mana chinkanmanchu kay Fuerza Popular y País para Todos nisqa. Porque paykunapas chay antauro hinam rurachkanku nispa. Siminkuwan, rurayninkuwan, ¿no? Y chayna mananin principalmente rurayninkunawan rikuwawqillaykuna pallaykuna. Y chayna perike kay denuncia kaykuron, porque paykunaqa chay denunciata chaskispam kay intervenciones qanta rurachkanku manam munachakuspankuchu kikillankumantachu. Porque iskay ciudadanos nisqankuna denunciaykuron hukninchiki huk partido de País para Todos, hukniñata Fuerza Popular. Chay iskay ciudadanos chayna nisqanriki manam ñuqaykuqa kikiykumantachu, bueno, que partido anulachishunchik nispachu, sino karqan denuncia, entonces chay denunciata ñuqayku hawarikuchkaniku, ñawinchaykuchkaniku, y chaymi riki sichum chay denuncia chiqapinatinqa tarisunchiki chay mana allin ruraykunata, sichum mana hinaptinqa simplemente chayllapichik tukurunqa imatataq qamkuna manchakunkichik. Es un procedimiento normal nispa rikaw. Ima denunciatapas ñuqaykuqa chaskiniku imamantapas hinaspa siempre chay procedimiento nisqanta ruwaniku. Chayllam kayqa manam kayqa riki ya total riki kay partidokunata intervenispa chinkachichu nispa rikaw. Porque wakayqa tumpachkanku fiscalía intervenishkan chinkachiyta munashkan, por ejemplo, Renovación Popular ima nishkantaq kaymanta kay asuntomanta. Renovación Popular nisqan rikaw mama fiscal de la nación kay elecciones generales man yaykuron nispa. Chaynanpata nishkanku elecciones generales chaytam intervenida munachka fiscal de la nación pretenda interferir ninki mistirimaypa,
pretende interferir. Kay partido de Antauro, la cotización en español, chayta chingachiptinko, manam kay wera huchakuna y mataps kayatapas rimarel hacho, porque ni el han ericao, tarpoy, si tarpos halakitam cosichank. Chay partido Antauro interviene el gaco, y paikona favor pecar chay partido Antauro chinkanamba. Y manel hakota, chay Antauro kay nawagna tarimarja. Chay partido pecascona tukuy chikniliko. Antauro imarja wañuchirun me chay yapa presi delincuentes nisqankunata. Nispara astawan yantata kunyarjako awqillaykuna pallaykuna kay rimaykunaman. Chayta ruwarjako. Pero kunan interveninko kay principalmente Fuerza Popular nisqanta. Patroninkupata. Patroninkupa partidunta. Jefa de banda organización criminal paypa partidunta. Chayraj kay che partido Antauroja mana balinchu kay nawakna neskuna maya eleccionismo metikucho. Ñam carrera electoral piña paikuna kachkanko. Amaya interfericho, señor fiscal. Jampa chayrulaini queja, manam alincho. Nispa ojilekuna paikuna. Chara kayapa partido kuna hoknin defendina kuita halakuikonko. O sea, enemigo te interviene en la tenga kusipayanko, hasta van la yantata con yanko. Kikin ko ta interveni con en abtenja lapan kaparenko mana malincho nis paricao. Pelcon incluso conferencia prensa nis cantar la prensa trayako de cos para paicona mana kai mama fiscal de la nación Delia Espinosa Ruraininta ayin mincucho hasta vanga kay fiscal chay manalin ruraykuna chay huchayuqkuna chaykuna intervenime manan kay partido kuna man yaykuspa kayna investigaychu ninriku awqaykuna pallaykuna chayraq pero niskani tarpusaykitam kusichanki paykuna tarpurqaku chay partido Antauro nisqanpi kusipayarqaku astawan rimarqaku allin punim nisparaq nirqaku y con paikonapta intervienen chayraq mana malincho ninko y nisqanchikpinas qanapuni nisqanchikpinas siempre rimanchik naspa nirqanchik parapas lliwpaqmi para y chaynaqa leykunapas lliwpataqmi kanan manam huknillanpaqchu y hukninpaqa manataq kajinachu kanan kanan punima llapankupaq wawqillaykuna panchallaykuna kanan punim tenja mana kay fiscal de la nación wawqillaykuna pallaykuna kasunanchu kay ruraykunata rikao mana kasunanchu llamkaya e incluso Domingo Pérez nisqanriki kaya denunciaykunanku investigachkanku ñuqaqa ari ña mañarqaniña kay partidokunaqa principal Fuerza Popular chay partidoqa mana allin partido kasqanta chaqaykunan chayraq intervenishkanku ñuqapa nisqallayta pero ñuqa chaynata niti imatataq niwarqaku anchik niwarqaku nispa wawqillaykuna pallaykuna arrimariya marrimari wawqillaykuna pallaykuna marrimari kay proglla mallanchikpi Kaitaita Pantaleón y sus visitadoras. Ay, era un actor, pues, Taita Pantaleón, patrón, Ricao. Patroncito, con Angari que es abogado, incluso primer ministro, Taita Vizcarra. Y en allá, Mayam Cachcanco, Vizcarra, Taita
Salvador del Solar, el famoso Pantaleón. Paimaninta kay Fuerza Popular nisqanmanta. Paimerikenin. Kay mama keikupaqa karqamiki hanchichunqa hanchisni kimsan congresistakuna. Chay congresistakunamiki llamkanmanku karqa kay llaqtanchikta puntaman aparinapaq, pero astawanqa paykuna chay congresistawan llaqtanchik qipan chayllaman ucupakurqaku. Oportunidadnin karunñam nisparikinin. Y justo kay tayta Salvador Solarmiki chay hanchichunqa kimsan congresistakunata wasinman qhariyaruq kachkan riku wawqillaykuna pallaykuna. Paymik chay qhariyaruq kachkan. Y kunankunañata rik huk sutikunawan a Renovación Popular, Avanza País, Acción Partido Aprista o Acción Popular, chayna sutikunawanña kutikullanku hinaspa kay munasqanku turakuchkanku, pero son los mismos, wawqillaykuna pallaykuna. Manchayacho sino kay Salvador Solar nisqantan chay inhabilitación nisqanta rurachkanku. Imaynapi porque ñari que hay carreras políticas nisqan qhawachikuchkanña poco a poco rikaw. Chaysi nisqanku. Tayta Salvador Solar es posible candidato, es posible candidato. Si chum candidatean kay Salvador Solar, estoy seguro. Ya pantachariman chukampas. Ganaron manchos hasta Alfonso López Chao o Maejim alguien hubiera tapas ganaron marajme porque paeja chay congreso wichharus tanwan alguien jawachikos kachkan rico jarillaña paeja tanja kacharicos para congreso man yaykorur y con esta cona wichhakorurga punkungu tapas punkungu to wichhakorus la manda yaykunan gacho pero paeja jarin tokoikos pa hatun león hena pasakoikorja. El loco toro ina pasako igorja piñayaña. Pampa con rapas taspika chaspar aspika imaninchon jay takapayas para ocho. ¿No? Estamos comparando, pues, ¿no? Chay mi kay congreso de que inhabilitación nisqantorachkan Salvador Solar ni santa y ya nata Martín Vizcarra ya chanchi Martín Vizcarra inhabilitas casanta. Jatechichkanko Sagaste también quiere ser candidato, pero una parte dice que sí, otra parte ya machuchaña can, me amaña, no bata cuenta va chiñacho, ni changota, pero ya Sagaste. Paitap sin habilitas kanko miki, y achkat inhabilitas kanko. Y me negaron porque siempre que hay política ni escampeja, todo puede pasar. Salvador Solar a tener un gacho candidato carita. Si un candidato caronja en aspaja, ganachar un gacho. Kiko inalla candidatean genatenja, Kiko yataja. Zapato nintintapas. Upuchakui koron hacha. Rimari ninchik.
Wauh chaykuna panchaykuna kay willakuypas chayraq chaykamun apuraw challaman kallpachkaqta hapirullanchik riqa kay redes sociales nisqanpi kallpaka chaykuchkarqa riqa chay challaraq kay programanchik pirimananchikama kay willakuy chaykaram willakuy wañurachinkos balawan chay promotor de revocatoria nisqanta kay Andahuaylaspi kay wiraqucha riki rantisqa chay kit de revocatoria nisqanta hinaptinqa pitaq wañurachin seguramente chay revocatoria ruwasqan upaypa mandadunpi kaqkuna chayta ruwallanqa rikuwawqllakunpa pay miriki kasqa tayta Yuber Salazar Flores 29 años paytas tarirunku llapa jurakunapa chaynataq taxa sachachakunapa ukumpi kay sector Guaira Pata centro poblado de Puca Puca del distrito de Talavera provincia Apurímac Andahuaylas nisqanpi wawqillaykuna panchallaykuna kay ayata tarirullasqaku haninpa miércoles punchawllata hana puncha jueves kunanqa viernes rikaw según informes kay miércoles temprano riki puriqkuna michikuqkunachu kampas tarirullanmanku kasqa kay wawqichallanchikta wañusqata ayallantaña chay riki fiscaliaman willakullanku aspan pasaspan riki wawqillaykunpa kay primer fiscalía penal corporativa de Andahuaylas mamacha Lisbeth Aukawaki Torre nisqan pasaspan ayanta huqari kachimullasqa riki wawqillaykunpa hinas pataq chay ratulla hawaykuspanku tarikullasqaku balapa hapisqanta achka hawaqpi huknin balas riki cementa yaykurullanman kasqa posiblemente chay bala riki wañurachillarqa wawqillaykuna pallaykuna pay miriki kasqa chay promotor de revocatoria nisqan wawqillaykuna pallaykuna pay rantirqa riki chay kit electoral nisqanta kay alcalde mama Taihuaraca Florisa Peceros de la Cruz nisqanpaq hinaspataq kay wiraquchaqa kasqa wawan kay ex candidata a la alcaldía kay mama Elena Maura Flores Carrascopa payriki candidato nisqan yaykusqa kay Partido Unión por el Perú nisqanman imanapi wañurachinku ya que son pues asuntos políticos wawqillaykuna panichalyaykuna como kay hukninta riki revocarqa imananpa revocarwanqa mejor wañuykarachisунchik nispa riki wawqillaykuna wañuykarachinku rikaw kay panchallanchik riki kay wañukuqpa maman Elena Maura rinman kasqa riki por el Partido Unión por el Perú y perdedor riki elección pericao un tal movimiento popular Calpa kunan riki kay llakiypaq wañuchinakuyta tajwichakuykunqaku riki wawqillaykuna pallaykuna chaypaq llamkaykullachkanku agentes de criminalística de Andahuaylas Chayanta wawqillaykuna pallaykuna chaynallataq índice de corrupción nisqanta qhawarisунchik
kay corrupción ya llapan peor, incluso llaqtanchikunapi, pues como denanchikunapi, pues corrupto con hasta presidente chikunapas, bueno, a veces javanchi kay corrupción taja municipio pe o diferentes instituciones públicas nishampi llam kapay junata Congreso pi o mama gobierno pi llama chayta más javanchi cricao. Pero sumaqta ñawin chaykuptinchik hasta llaqtanchik ocupe poni kay corrupto kuna kachkan kuna pallaykuna. Pero chaykunaqa mana ancha hawasqalla. Imanataq chay presupuestos no nisqankunata o presupuesto del gobierno chaykunata mana kay llaqtanchik corruptokunaqa, o sea, nishanchik ya autoridades de centros poblados o comunidades o anexos chaykunaqa mana hapinchu mana administranchu. Hasta Picona más administran municipios distritales, provinciales, diferentes ODPs, oficinas descentralizadas. Congreso de la República, si bien es cierto, mana Joljeta Paigona Pengucho, pero Joljera y Copaigona Ley Tapas Oruay Carinco. Diferentes empresas estaduan con Tatajona. Y chaynatas kay gobierno central chaypicas kunapas. Según índice de corrupción e inconducta funcional, nishan topuyman hina suawjillaykuna paykuna kay 2024 nishanpi kay Contraloría tarikuyanman kasqa tawachunka hanchisnin yupaita alto, medio alto nishan ocupitarikusanta, o sea, medio alto de corrupción. Chaynallata hanchischunka hukniyo tuputa jawarisqaku alta, muy alta corrupción nishanta kay está ocupia. Chayanta pichachunka hukniyo tuputa jawarinko hinaspaninko hasta wanmi puntamanta kunan vidapaqa chay corrupción mirakoron niqkunata. Hinaspataq nichkanko llumpa llumpaymi chay impunidad nisqankachkan, porque denuncianki chay corrupto runakunata mana chay denunciakuna puririnchu. Puririspapas puririn alli chayamanta. Chay corruptokunaqa hasta abogados, jueces, fiscales chaykunata rantikunku hinaspa wichqaykachinku chay investigación nisqankunata. Ari kay índice de corrupción e inconducta funcional nisqantariki kay tuputa hayaykamullawanchik mana institución particular, sino Contraloría, Contraloría está en todo, Contraloría tukuypim kachkan. Llaqtanchikunapi ima tapas tajwichakuchkanku awqillaykuna pariykuna. Chay puntata, por ejemplo, caso de corrupción en hospitales. Chay hospitalkunapas kan corrupción awqillaykuna pariykuna. Chay ex ministro Hernando Ceballos pay denunciasqa kay watapi kay febrero killakama chunka hukniyuqlla atendisqankuta iskay pachak tawachunka hanchisnin hospitales públicos nisqanpi awqillaykuna pariykuna. O sea, chay iskay pachak tawachunka hanchisnin hospitalkunapi chunka hukniyuq hospitalla allin equipasqa kachkan, allin operación ruwachkanku.
Wakiaqkunapiqa manani operaytapas hampiytapas munallasqakuchu awqillaykunpariykuna. Chay iskay pachak hospitalkunamanta. Solamente chunka hukniyuqlla. Mayqin allin hospitalkunaraqlla chay chunka hukniyuqlla chayman unquspaqa atendichikuq rinanchikpaq. Por ejemplo, chay cáncer unquypaq kunan qhawachkanchik chay hospitalman porque corrupciónqa llaparin chay entes del estado nisqanpima hospitalpi policiakunapi militarkunapipas kachkanmi corrupciónqa manan funcionarios públicos de municipios, gobiernos regionales nisqankunallapichu mana. Chay cáncer unquypaqsi kan qullqi suqta waranja hasta pusaq warawaranja nisqan. Suqta warawaranja hasta pusaq warawaranja nisqan qullqi. Chaynapi chay qullqiwan chay cáncerwan unquqkunata yanapaykunapaq. Pero ichaqa chay qullqis ñampi tukukurun. Mana chigap unquqkunaman chayanchu ni hampillawanpas ni ima yanapakuyllawanpas. Unquqkuna ima yanapakuytataq munan principalmente hampita, buena atención médica nisqanta y allin doctorkunata rikaw. Y chay diagnósticos o análisis nisqankunata ruraypi yanapaykunata chayllatam nisqanku. Pero chaya cuestakullan a veces achka qullqipaq rikuwawqllakunpariykuna. Sichum unquqkunapa mana qullqin kanchu hinaptinqa mana atendichikuyta atillankuchu. Y chaypaqmi chay yanapakuy rikaw suqta warawaranja pusaq warawaranja qullqi. Pero chay qullqi mana sachayanchu chay unquqkunaman. Maypiya chay ñampi tukuramunpas jefekunachu chay wayqankuman juntaykarachikунku ñampichum chinkan chullamanta imaynacha. Chay nisqan kay sachakuyqa kay corrupción nisqanqa crisis sistemática nisqanqa lliw kay Perú suyunchikpi. Chay sachakuyman apan kay llaqtanchikta, kay Perú llaqtanchikta, mana ayakuchu llaqtallachu. A nivel mundial de felicidad nisqanpis kachkanchik suqta chunka pichqanpi. Imaynanpi porque mana allin kusisqachu llaqta runa kachkanchik. Llumpay sachakuykunapa intusqan tarikullasqanchik rayku. Kachkaniki kaypi chay corrupción o desigualdad nisqan qhawaqkuna Instituto Nacional de Calidad nisqan INACAL paykunas tupachinku riki hatun tupukunawan chay prueba ISO 37001 nisqanta. Chayqa chay soborno qullqillata qapichaykachinki apuraw challaman yanapakunku. Manachu qullqita qapiykachinki qillata yanapakunku. Huk rimaykunapiqa hasta unquqkunata wischupakusparaq. Chaynapi wañuykunatapas tarikullanku. Chaqay chay corrupción wawqillaykunpariykuna llaqtanchikpa allin kawsakuynin llaqta runapa nisunchik llaqtallanchikta sino llaqta runapa allin kawsakuynintas pampaman churan wawqillaykuna panichallaykuna. Kay inseguridad o crisis de inseguridad, Leymapi principalmente, wañi, asaltos, kay no
Y kunaja hasta marcha kunapas kachkan yarikao, marchas contra la corrupción. Chahiraxi kai PPC APRA Avanza País Fuerza Popular nishan rikcharinko. Hinas papaykuna huynakuykuspa marimarinko kay inseguridad nishan pajya llamkaykullasunchik chaynapi chay crisis de inseguridad nishan chinkarinampaj tukupariнаmpaj nispa. Incluso conferencia con la ruaykarinko, pero manam chayqa necesario chukar con paykuna. Paykunapa rurayninta hawanchik imatataq kay congresopi chay inseguridadpaq llamkasqankuta. Paykunam chay hatun kamachikuykunata chinkaykarachirqaku, wakiqtañataq tikraykarirqaku. Y chaymi yanapaq riki kay suwakunata astawanraq. Chay delincuentekuna chay corruptokunata astawanraq. Chaymi que aswan mirarikurun. Leykuna paykunapa favorninpi kasqanrayku. Chay leykuna ruaykusqanku niki llaqta runapa qipanchanan. Llaqta runata qipanchan chay kamachikuykuna. Chayraq kay proceso electoral nisqan hawanchikpi kaptin llamkaq tukuchkanku. Y seguramente botunchikunata mañakunqaku lliw kay Perú suyupi riki nasparimanqaku. Ñuqallayman botaykullaway. Kay wiraqucha presidentinchik upanichanchik presidentinchik kananpaq botaykullasunchik. Ganarusaqku. O ganarapuasunchik kay candidatunchik natenqa chay inseguridad nisqantam ñuqayku qipanchaykullasaqku chinkaykachilasaqku nisparaq. Tenqa kunanja kanja caballito de batalla tema inseguridad ciudadana. Chaynallataq huknin caballito de batalla kanga musuq constitución o chay punta constitución kuti karachi. Wakiq partido kunacha rimarinqaku chaymanta y kay partidos de PPC APRA Avanza País Fuerza Popular kaypi faltachkanraq Renovación Popular y wakiq kunañataq corrupción tam ganaron, incluso chay Galarreta, el ladrón de sillas de ruedas. Paypas kunan imata rima kachachkan. Kiko ganaron mancarja manam kay corrupción tajawasuanchu karja. Claro pues. Como mana kiko ganaroncho, ley konata tikraronko hasta kay corrupción mira coronampa. Hinaspa tumpanankupak rikuwakullakum gobierno huchayo Castillo huchayo Castillomi corrupción qallakuykurqa kay mana allinkunaqa qallakuykurqa tren Araguatapas Castillo rikurichirqa nispa riba kachanankupak kunanqa Salvador del país Mesíaskuna rikuri kay kamuchkanku awqllakumallikuna chullamanta y pues vemos a PPC APRA Avanza País Fuerza Popular Renovación Popular chaykuna ña hamukuchkanku ñuqaykuwanqa inseguridad ciudadana tukurunqam nispa awqillaykuna palaykuna kunanmanta llamkaykusaqku reforma sistema de justicia nisqanta ruaykusaqku manan chayqa awqillaykuna palaykuna kay cuentowan paykuna este cuento pa otro chino perdonando con los amigos chinos. Porque cuento chino ninchikmika chay mana ningunata. Kay cuentowan mecha reforma del sistema de justicia nisqanta ruayta munachkanku. Juez fiscal kunata, allin wiraquchakunata. Kay Fuerza Popular. Chay wakiq partidokuna. Keiko akusaqkuna. Chay Odebrecht akusaqkunata jornankupaq chaynapi paykuna runankuta churaykunqaku runankuñataq
paykunapa huchankota mayna borrador chawan borranku chayna borrachaykunqaku santoy rikurikaykamunqaku nisunchik hampa kachkan denunciayki ari karqam denunciay chay denunciayqa manañam likikanñachu chuyaycham kachkani llulla denunciam karqa nispa engañawananchikpa rikuwawqllaykun pallaykuna chayna hamukuchkan kay elecciones 2026 tukuy kallpawan wawqillaykun pallaykuna delincuentes mamallay mama kay inseguridadmanta rimaspaqa manam kay delincuentes o asaltantes chaykunaqa asaltasqaku tindakunallatachu carreterakunallapichu transportistakunallatachu kaqay wawqillaykuna pallaykuna delincuentes suwarunku armamentota puesto policial nisqanpi wawqillaykuna pallaykuna delincuentekuna chay puesto policialman chayarunku llapa policiakunata armanwan manchaykarachinku hinaspas hasta armankutapas apakapunku wawqillaykuna pallaykuna ¿ves? Delincuentekunaqa ni policiatapas respetanñachu wawqillaykuna pallaykuna puntatami policía respetana karqa era un señor policía pues ahora es un policía corrupto policíata rikuspaqa suwa policía asaltante policía ninchik ñam umallanchikpipas hatun ñankunapi carreterakunapi policíata hawasunchik carro chayuqta moto chayuqta patrullayuqta carrokuna cuidaqta sayaykuspanku sayachishkanku carrota chullamanta rikaw rikuruspaqa chaqaya suwa policía nispam ya sunquykipiqa yuyay manarunkiña chaynachu ichamanachu mama antuka Yachasqanchik kay instituciones educativas particulares o privados nisqankunata riki Huaclima llaqtapi llumpayta chay extorsión nisqanta rurachkanku qollqita mañachkanku rikaw pagaway 10,000, 70,000, 100,000 chaykunata mañachkanku rikaw achka colegiokuna wichqakuykurunku kay wata qallaripaq karqa yaqa pichqapachak kunan kay clasikuna qallaykuptinñataq qawarinchik kimsa pachak masnin colegiokuna sachakuypi tarikusqankuta chay wakiqkunaqa kisay manapas denunciakuchkankuchu wakiqkunaqa denunciakuykurqaku rikaw chaymi kay colegios particulares nirqaku yaykusunchik ya clases virtuales nisqanman y chaymi chay evaluación nisqan rurasqa karqa kay Ministerio de Educación ocupe porque chay yachasqanchik hina siempre kamachikuy kanan rikaw chay peste unquy punchawkunapi wawqillaykuna pallaykuna desde gobierno manta punin chaqchurimurqaku kamachikuykunata hinaspa nirqaku clases virtuales o educación a distancia o clases aprende en casa chayna sutiuqkunata rikurichimurqaku desde hatun llaqtakunamanta hasta kay taxa karu wak urqupas sikimpi llaqtakunapaqpas chay llaqtapi yachaq warmanchikunapaqpas pero karqaya kamachikuy autorización chay ruwanapaq purkunan kay kasupiqa mana ya wakiq mana ima kamachikuymanpas hapipakuyta atirqakuchu pero chaqa suyapayachkarqaku
Wakeh yuyay manachkarja como manam clase presencial me canan, man, wakeh clase semipresencial me canan. Wakeh kanman mi virtual, pero mana kama chikuinio. Wakeh nerja como mana chay kama chiku kaptenja, mana munay mi clase presencial taruananko. Quizás semipresencial chay nape kay ujelta. Dirección Regional de Educación o Ministerio de Educación están con ata pantachispa nispa rima kacharjako manam kai Minedo Ministerio de Educación atichkanchu kai konata solucionay kuita wajilay kuna palay kuna ñam kay marzo killapas tokorullanña kay ramos semanata qallaykunqa abril killaña iskay semanañan clasekunapas pureron wakiqkunapiqa ni qallarinpasraqchu wakiqa munay mana munay atrasakursunchik hinataya mana autorización kachkaptinpas virtualta ruwasunchik aprendo en casa nomás nisqanta ruwasunchik nispa qallaykunku kunan kay tayta Morgan Quero tayta ministro rikao payriki ña tiantaykullanña kay iskay semanataraq especialistan kunawan parlanakurqaku allinqachu imaynata yanapaswanchik mana yanapaptinchikqa paroman yaykurunqaku pinqayman gobiernuta churanja porque ñam parota rima kacharqakuña mejoryaya políticamente analizaykunku hinaspa ni karamunña medidas educativas nisqantam chaqchurimuy kichikña nispa wawqillaykuna pallaykuna principalmente kay colegios privados nisqanpaq paykuna chay ancha sachakuypi riki tarikullanku kay extorsiones nisqanwan chaymi kay Morgan tayta ministro churaykullan kay mamacha Cecilia García viceministra de Gestión Institucional y chaypis chunka iskayniyuq kamachikuyta ruraykamullanku y chay ruraykuyta o sea chay kamachikuykunata ña tiantianakuykullankuña Ministerio del Interior nisqanwan chayñataq Asociación Nacional de Colegios Privados ANACOPRE nisqanwanpas paykunawas parlarinku umakunawan kaymi chay kamachikuykuna allinqachu hamkunapaq hinachu nispa riki tapuykururqaku chay Asociación Nacional de Colegios Privados nisqanpi kamachikuqkunata chayanta Ministerio Interiortapas tapurqa kayta ruwaykuptiyku imaynaraq kanman Ministerio de Interior icha sapa colegio punkupichu policíata churaykapuankikuman tantos colegios mana aypanchu policía mana atimankuchu cuidayta nin Ministerio Interior huk iskayta hatun colegiokunata quizaya cercanpi muyukachalllaspayku yanapallaymankupas pero llapallantaqa manan y chayna tianakusqankupis chayaykullanku en España autorizaykumunkuña oficialmente Ministerio de Educación chayllapa instituciones educativas afectadas yaykuykuchunku clases virtuales nisqanman hasta banja o ichaja ichaja willawachunkuya mayjintas ruachkanku clases presenciales nisqantachu semipresencial nisqantachu icha virtual nisqantachu sichun normal clases presenciales ruachkan chay institución educativa jonqayta chay extorsión imakan genatenqa qillqaykamachunku a través de la llamada 1818 de Policía Nacional chaypi chay denunciankuta churakuykuchunku chay por intimidación por extorsión uyma sachakuykaptinpas
Chaynapi chay seguridad nisqan kanja ningriko awqilla compareguna. Hinallaraqsa coordinachkanku. Hinallaraqsa tianakuchkanku. Kaykamalla rimarininchik. Abril killamanta nirqanchik ña chaykamuchkan ña. Cambiaykullasunchik, reformaykullasunchik kay rimarininchikta. Ñariki hasta programanchikunatapas actualización cambiaykullasunchik. Si vienen reformas para el programa. A ver, y chayapas, pipapas, maipapas, gilrakoinin kachkan, malay mama chingaron sus gilrakoinin chigunaga. A ver, vamos a ver, quizás algún saludito, algún comentario, no hay. Chayna garipu kulasa, pasa kulasa. Pajarin kama, tutamanta kama.